السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوزي ونعمة كاو ngardunga na war mwema hadisian. Leo rirenge wakati unu ilirisane rijeri njie harma madambili. Madaya handani ya husu uyanome wa gouverneur bibi Siti Faurata. Holi honde hutba ikao haito wa uskwaleo harma point de presse. Uhusu usiku wahe mwana mshe wa ulimwengu wakajana tarehe 8 ya Mars. Mada ya pili ngarjo jari jibu bwana tsuo banu para fakimra dabi akabanu yakauliza mnyanya haina wakati leo rimparisa vonsingo juu ngarjo hujer rimwambie kinyume ya hizo ya kado hamba rimonese. Ama kabli ya rejanji ya harmwe madainu ya bibi Faurata yambwa majanazi ujibonazini garjohum tsahani mkairadhi rikaze hutuba ya hahe ikauka point de presse kaijarenga mempa dakika 20 ili mishilie ndonondo inamne kaundo ya jitamuka usiku leo. wakati kaonga lichuo kaya ibilaya hatu yona ambogozi shika uzo kazitingiriza ndumshe nana wacha harumai zozo ntipia yebangu hisi ukaya irungumshe hamondo byara cha ya ukaya nge haruma kumdago ngashika na zacho tinjitife ile suana الجورناليست الياباني على نورا من بشر المرحبا هذه لتوقفك وريفاني بزيمة رانزم كوهان بغانو هتجيبان نسكوا اليوم وكسكوا اليوم نسكوا مشهور وهانغو تشوف إذا جانا كيا مسلمنا سونا وليه اللي سؤالنا جبان نجوا كيا ليو يجي Emila سبحانه نتكلم ما بيسيدا أنا كنت أقول كذا بدي أيوة إيش أنا مسلمة بسم الله C'est bon, présent. C'est la première fois. نعم ناس ما سمكانين وتوصلنا له وكيا هداني ذو الشكرية ناس من دي الشكرية رئيس واحد دولة كومر إمام الغزالي العثماني كاو يعني يعني به هكما سهلو الشكرية سنة وبشي مرحبا
wandu hemu konstitusi kao wakubali ila tarajio lahi rais wa Daud kandida makati yao ngeshile marhaba wandu washinu wandu wame wangazije wanshongazije wantipia mwanamshi alikuwa futuku shahe tarezizi na 18 nika mwanamshi nimne jana plasi kao kadra zona arma izishara mshinji zabira na ukanga mparoa na washi na wana sijana ankulie shabashini ni bahati ranikiwa ni shanga mshinji ili riji onese mato maana ya shinda rendese ensi kimengoni mwandu tuka uendese ensi bongo hibenzi kimengoni mwandu tuka urengaze hatua za uendese ensi inde soni ke tuwalie harme dini ya kambabinzi yabo upande hemana mshimkumo leo afikika yepesi sahaihundu ukadwa maana wansi wahensi lasi haisa haihundu yabo imbakisha yeye hojua iwanzo ende izoanza zikadikiza haki na wala mjito leo haheke kiasi ya joshina ni helianza zenongo sahahi ya wasui manga bondongo ijoka yo pengwa mbabi nandi zama za siasa ikawa lazima walijizimbaza wabuliondu washiwanwa warefia wanikeze tamana shai sukayado ndome dahi shawandu washibao wako wandu washafikiri yo walona anti walona wani walona biswara walitekelezi za hausi fikira haurengaze tamana iliwa one sebao ila jirma ya hao na ula ushinda ufanya zihazi za hao kambaranzi Ngabroka ya harumae makungumanyo ya hiyo ya wanduwashe wenji wanduwashe wa yabali ya makungumanyo ya yesu kutesiri na makungumanyo ya saidi yao naija na zehaki za hobina jamu lezo sonsipia na hizo makungumanyo kao ngajulihanao harumae dunia yabo yunge unisao zila chida nizibiswara njema zahe manamshi Abiko lazima leo zote na zivengwa zitiwa wizanini ndo mahatu na mahatu wakubali waendewe kaibano wanamcha kwenda basinima namshi nabo kabasindo ngwekawo zizia kangaronaka ya hata wandwashe harmase zamana alhamdulillah ndo mshengu tulibasawana mdomna sijaraja za misomo za hawa ya bunge lazima sisi wanaja muwasi rikubali ukaya banule unga project is lazima lesi wana nyasi wana washikiri kwa nhazi wazini ili mwenelo suni wa hei sini karkani wanashida wa njira haba hanza wake madhamana wake mbesi jikingi ya kaya uwa wandoshida watisahe zenungo hizo ndiwa zitsahe anahizo kazi jija ilazima wanawasha waroli ndiwa zitsahe Wajo shilazi tarise mungarbeza, wajo gabili wandu, wajo gabili ndongo zijo kanziro sha. Holi huo nunyihu wansi nyagu wasilo bahanu bala nge lazima kufanya to wasi. Njo hamba. Madame la Gouverneure, quelle traduction votre bilan nous faites-vous à la tête du Ngazidja durant votre mandat? Sachant que les Comores sont un pays très attaché à la tradition, à travers tout cela, pensez-vous que la femme a su conquérir la place qu'elle mérite au sein des grandes décisions? Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les journalistes, femmes et hommes, d'avoir bien voulu m'accompagner tout au long de mon mandat et des exercices de gouverneur de l'île de Ngazidja. Et aussi permettez-moi de vous souhaiter à la femme comorienne et la femme du monde bonne fête. La leçon apprise de mon mandat aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ni la religion, ni les traditions, ni la politique aujourd'hui ne peuvent plus être un obstacle insurmontable pour la femme, pour son rayonnement à construire son pays. Maintenant, il reste à la femme elle-même d'accéder à la place qu'elle souhaite avec beaucoup
d'ambition et de détermination. Parce que je pense que pour vouloir quelque chose, il faut être vraiment convaincu de ce qu'on veut et aussi déterminé à l'obtenir. Et il faut savoir aussi que ça ne vient pas d'elle-même, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher ce qu'on a envie et de l'obtenir. Cette force, la femme, elle est capable. Elle est capable d'aller arracher le pouvoir, elle est capable d'aller arracher ce dont elle veut et ce qu'elle veut faire de sa vie. Donc, je l'encourage dans cette détermination parce qu'il y va aussi de notre pays, du rayonnement de notre pays. Notre pays a besoin de ces femmes-là. Nous sommes nombreuses, ils sont un peu partout les femmes. Elles sont directrices d'entreprises, elles rayonnent également dans ce domaine. Dans les ONG, elles sont là. Partout, elles sont dans la santé, elles travaillent bien, elles brillent beaucoup. Elles ont beaucoup d'intelligence, elles peuvent y accéder à des postes de responsabilité. Encore faut-il qu'elles soient aussi intéressées. Mais il faut que la femme aussi s'intéresse de la vie politique de ce pays. Parce que je pense que ça dépend de nous tous. C'est pas une seule personne, c'est pas que les hommes qui peuvent y accéder. Nous aussi, nous pouvons y accéder. La preuve est là. Aujourd'hui, j'ai pu être au-devant, j'ai pu avoir cette mandature. J'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai représenté la femme comorienne du mieux que j'ai pu. Et je pense que nous avons franchi un pas. Et donc, la route, je pense qu'elle est libre, elle est faite. Nous avons été choisis pour ouvrir ou semer des... Parce que pour la première fois, c'est des embûches, mais on a pu survivre. Donc, c'est que maintenant, d'autres peuvent suivre cette route-là et y parvenir. J'en suis persuadée que la femme comorienne peut accéder à d'autres hautes fonctions de l'État, au poste de décision, comme on le dit souvent. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui c'est pas qui me tracasse, mais qui me chiffonne un peu, c'est que les partis politiques aussi, ils renferment trop, ils se ferment trop entre eux, ils ne laissent pas de l'Est à la femme d'accéder. Il faut que les partis aussi y adhèrent. Il ne faut pas que la femme soit toujours reléguée au derrière et que ce soit les hommes qui sont toujours les fonctions. Parce que c'est là où la femme va commencer à faire sa politique, c'est dans les partis politiques. Donc il faut aussi qu'ils soient plus éducatifs aussi, les responsables des partis. Il faut qu'ils laissent de l'Est pour que la femme aussi puisse progresser. Et c'est demain, ce sera une femme responsable qui sera aux commandes. Comme eux aussi le souhaitent, les hommes veulent rester, être aux commandes, les femmes aussi. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Kwezi watukufu, mwishili ya point de presse ikawa ifanyiwa usiku leo ni Bibi Faurata oyanomewa gouverneur wa Heshesi wa Shangazija. Ye hutuba yahe tsikanti harimwa mpade ndaru za hui dekortike. Upande wa handani dumsa jaja ikawa ufanyishiha wakati kao woyimrolo na mbawa ya communication ya tuji prepare hohuja yafanye point de presse yahe mwono omsajaja enamna wakaya hata masuala sha journalist mzima wa Ortese demdu ya muzisa makaulu ya kaulu dzima yabo wakati kao leo haka hanza yafanye bilan ya uone se mwanamshe mkomori zemfanyi de kao hahundu ujuma ya mahamitsanu ya liyo gouverneur yafanye bilan hai. Iyo demada ya handani ikao ibirinai dumsajaja vatsukaya protocol ila mbawa ya communication ya hahe watushinda uhansi enamna ye point de presse ila ya ladimu ifanyishi. Izo pia ndo mrindindo ya uka katsujua ngujo ya mbeje
jumwe mahamitsanu yahe yaliyo gouverneur. Izo zitongeza zisabibisha ula msajaja haukaya katujua obahani kao do yanzo yende. Mada ya bili izora kaulinda harmwe mahamitsanu yahe antanke mwanamshe mkomori yarenga yanikiwa dhamana nkuu yehanti wa gouverneur wa heshesi wa Shangazija. Leori kaulinda ya jiarifanyie e bila ya hae namna je e mahamitsanu ya ruma shesi wa Shangazija e bila ya hae fanyishihana mna hinri kajafanya wakate nga udzima yaonesa bila e mana hinri e maana duka katina yafanya wakati choka uyonsi. Ama harmwe hutuba yahe yarenga dakika 10 ngabombandongo nzime kao ntina ujua humdhulumu hambandongo ya haki idunga na onanzia ili kaulu yalamba lidunga na onanzia ndali dokai mwanamshe mkomori harimwa ze janibu za kisiasa ya hondrane ne plus ya mladhimu ya titui hanti wabonti. Iyo ngena haki yatekelezele suala hilo. Shangari njia harmwe bilan ya Bibi Faurata mahamitsanu yaliyo gouverneur harima shesi wa Shangazija hafanya hinri hanti hinri. Bibi Faurata handani woinde wa mwando bo wa Komori yajuliza wa Komori harmo ulemengu wonti pia yauka Asmani Azali hahibima liza daula plus de 40 millions de dollars ikao hazihifadhi wonze na mweshele ndondondo ye khutba ya Bibi Faurata de wa mwando ya denonse o widi wa Asmani Azali harmaze mali za daula hamshaishi harmo ulemengu. Ama kajaona nziro haukawoi mwanachama hakaya mwanachama wa heparti jua Bibi Faurata baadi ya shaishi ya Asmani Azali shahende mwendo hata zilanzaya za yezi zimwaswili kajaona uziro hende hasisi hakanti hema gunguno harmao mji mtukufu wa Mtuje harimabunjilio la hezinu la kaiho hata haswa maha Asmani Azali haja hatungulwa ni Asmani Azali ya mbehe kandidati harima uchaguzi wa gouverneur wa heshesi wa Shangazija emana ya mtungu wa hindi ngarijua uze tartibu za Asmani Azali yauka ola adui wahahe ya wananae jana ye hanza ya mrenge ya mwone seka hamswamihi ngumanzo ili hahumrenda mrutsi hindu ya mtimizi. Izo ndizo ya renda Bibi Faurata hauka Bibi Faurata ye bila ya hahe hakana gari la kanandumari la kavuzia ekalimbalia hakana biro hakana mshahara. Iyo no bila Bibi Faurata yakaniyo harmwe mahamitsanu en tant que gouverneur kabats wakate nga udzima Bibi Faurata ya jo subuti yambe ukaya ngena bilan yaka positif harmwe posto ya gouverneur. Ama he hansi tarehe ikawe tarehe hiyo mtsumo mbeya yafe ani ombo ya kenamo hukabadi ya nomewa gouverneur hazi ya handani ya ifanya Bibi Faurata ngena damu kwa mihononi hae hauka
na mweshele bati paroza mbaba bakaya le dahola hao wahuliza mwananyasi arudhu yakauyeshi ronze ye arudhu ye mwananyasi uo haihulu vatsina magendo itoka uyonsi itimizi mahamitanu mahamfukare ya kamili uhonda mahakume bibi Faurata kajaparo tsaha yambe ukaya owanduhuze wahuzue ardhu ila hanzia zichoza haki mwananyasi uo hawaha nyumba harmwe ardhu hiyo shabadi ya bibi Faurata haja hanomewa gouverneur hazia handani ya ifanya hapuwa lejeshi wende wapuwa ze nyumba zakaya ziwaho harimwe ardhu hiyo ne mwananyasi uo ya hule ardhu harmwe familia baada ze nyumba hizo za pulwa sihundaru mwananyasi uo haparisiwa pinda ikawe shaka chongeza parisiwa pinda ndo wananye ka waka uswali jamaa ya ndaonaye haina wakati waono tsumbili usiku kwa jamona wajiuzisa wando henda harmale daho wende wahundu mwanadamu haulwaya haka hundiha na jaraha voitswa juu mwananyasi uo kabajafanyiwa anketi ya utsaha isababishe ijulize umfuhahe hafuhaindi wakati kawe mwanadamu uwa parisiwa na jaraha na uonde ya ndriha ya hula ya arudhi ya he familia Faurata iyo ndo bila leo ya kalansi za Faurata maudu bajuja daula ya haki ngamombo Mwenyezi Mungu yake na moya tife ili ajiajibu harmwe mahakama namna jiu wanduhuze wafanya biashara mahakume ya kamili ya kayabo ya kahayati ya tuparoda yukai biashara inifanyishia nai shaya haja ya nome wa gouverneur ndo yakapua lejeshi lendela menye za nyumba hizo mwananyasi uo ya mro hitwa iyo ndo bila bibi Faurata rehansiza ye bila ya bili bibi Faurata ye hansiza mwanamshe mkomori ndo kahapuwe sharafa sha mwanamshe mkomori hauka mwanamshe mkomori shinu chishombo sha urumilwa sha diktewa namne toka uyonsi mwanamshe mkomori ngena wafahari wa hauka ye mrumshe ikaw hasomo ngena ilmu yeu juo empuwa zeze fikra zahe yeu juo renga funvu harimo omuundo wa hensi haina tartibu yonsi pia haukaze janibu za hazi zonti pia ngari zifanya onda sino anduwashi mwanamshe mkomori yeka jurumilwa yaukafanjau samina atwana kinyume ya bibi Faurata kajaone samba ufahari choka uyonsi yauka yemwe ngoni mwa wazade wa Komori wajujua wajitamke vatinokawa nikiwa amri nola mfaume ya wanome bala izo zitongeza yauka ekangabo wasisa yesurwa ya hemwa na mshemkomori bonsi wahandani bibi Faurata hahindri hahimilia yezi ya kifujari yakaya aungeye gouverneur wa heshesiwa shangazija uondo mhu wa heshesiwa yemma hamitsanu ulio yabo eba fanyiha violi za wanawanga bibi Faurata eba ulwa ya wanawanga haukaizo pia zubakia harmwe jukumu yaho unambie usiku waonesa programu ya uwana neze violi zifanyiwao wana bibi Faurata ngawe yabo ngojuo kaye metodi
irumishia warme serikali ili yo banu abaha uhuswe mwanamshe mkomori hotsaha ya hunde hazi ngabo hindu shambao droit de canapé karja paroishia walaani ya sistemu hiyo waidonose ya ukati haki mwanamshe mkomori yesa wane mwanamme mkomori shakinyume hushangiria ze metodi hizo zirabese zimeprize ulo fahari wahe mwanamshe mkomori yeyezi inu kabati yezi kao leo imeprize ifisidisha ufahari wahe mwanamshe mkomori hamande yezi ya Usmani Azali na yabo huzitsangia pisko hukaho dangweni hukauoneza kaurendwa hukawishi yeza kahambwa kujaparambo katijau kauladhimu kakweli hukabali yesura ya mwanamshe mkomori urumie le kaulu la ukaa ufukara kopwa mila shakinyume bibi Faurata kutina bila leo ya huja uyambiyo wa Komoro ya ukaya lewe Komoro wa honrana na bahati ba lewe mwanamshe nge harmwe plasi yahe kinyume msisi wansini na van lewo bibi Faurata wetinde mwanamshe wa handani urepresenteo harima manda harima magistrature hamada yinu vanurika na mwanamshe wa handani yaka l'Assemblée nationale uo mzaza hatu mguna mrehemu wa shintujini donc yabole uo na zezi pia hizo zibiri kweli hokayo ndiyo njoka wija yaukanga muamini yauka toutes les partis politiques kwa tsunika ye mwanamshe mkomori ila place ya ladhimu ça je l'accepte mais ngabo parti bekwa leo kwa wati harmaezi au kwa japaroruma shazila program za hao riziwo nao amjorenga mfano hama parti ambao naribarikishe Komoro parti ka uibuwe milango ngerumiao sawa baina he mwanamshe mkomori ne mwanamme ngabo parti ya nyumeni wajau yambao faliki ya masiwa ngwarumiao usawa wahe mwanamshe ne mwanamme amara hakwa jahunda yezi rawa juge sur les actes chez programu ya hize parti hizo mimi ngam amini yoka iyo nde namna kaula dimwirumishie pisko karnau juari sous-estime mwanamshe mkomori pisko mwanamshe mkomori le funvula ha harmo mtsango wa hiyo nsi ngilo sawa ne le funvula hangu hata ngamjo subuti nabe na dekanga bo wanashi kangwa tsangao haku par rapport ya hatusi wandu waume vanu mwanamshe il y a des femmes plus intelligentes il y a des femmes plus expérimentées par rapport aux hommes abondo bahanika usisi wa hanjume leungari waniliawe il émancipation de la femme irrespectewa il a égalité irrespectewa shange la dimwe respectewa hari mafason ikao kaiti ya humiliation puisque leo ka urengwa gouverneur puisque azali hakahanza yofanyilia humiliation hakahanza yofanyilia humiliation haufanyilia humiliation haarivyo bahanu ya kahanza waswidi bahuwewe tu n'étais pas plus intelligente ya ukabanu ukaya ikauladi mwike wende udoyo wa udefende haki ya mwanamshe mkomori contrairement tu as accepté ya wende ula mwendo asumana zalika ungu dikteo pour rabaisser pour mépriser zila valeur za mwanamshe mkomori
kuja honore ze valeurs za mwanamshe mkomori Bibi Faurata. Et tu n'es pas la seule, puisque ils ont tizamba banjana. Leumruja Madame Siti Ouda, président des droits de l'homme. Leumruja Bibi Ambari Darwesh. Leumruja Bibi Samra. Ani zenyi soza hanyu kazi tu honore zila valeur za mwanamshe mkomori haizo namba banu ya ukabanu nyinyi ndo wazadze nyindo mwazaya leo mwimili ya rejimu ikau haina usiku ngabafanyao ngabajirio viol za howana ngolula wao owana wao norenda zitendwa za kifujari haina usiku ngabaulwa wao wanawashe hamadanyi karjaparo monani wakatenga uzima mjisusie neka ya faina mwanamtiki ya violewa yenda ya dziwa na mo ya hafa karjamona ni juzi ya Aisha ya violewa ya sisiwe simani iwo fahari wahanyu mjoka uwanilia ye haki ya mwanamshe mkomorinda ba yone mana nabaka nyinyi baadhi ya hanyu kamtu honore na udefande haki ya mwanamshe harmwe societeri yenshio kinyume ngamsaidiao ila haki ya mwanamshe mkomori ikadamiziwa na mwanamshe inuti biashara linuti guruweti rokartodo mpuse au nsoni uhule enamna mwanamme afikirio iyo nde namna mwanamshe afikirio abungela dimuze ngo hizo zistahilwa mwanamshe astahilwa yanikiwe plasi yahe abutika hanza nionese yauka ila bilan rakaulinda uifanye harimwa point de presse wakawifanya kujashinda uonesa bilan pendant 5 ans yauka huihansi nungo tsazinu ikawa wakomori maudu ngwa juze shelea ama ye bilan do kaya leo hunomewa gouverneur ye huwa mewa gouverneur ye huwa portea mwanamshe mkomori faida hinri hasara nruvu Bibi Faurata haukaila honor ya mwanamshe mkomori kuja hutsanga mtsango utsomangu hui deshonore humenye sharafa sha mwanamshe mkomori kuja shindo revendike ila place ya mwanamshe mkomoro banu yala dimu yakaye donc ye bilan haho ngiyo négatif pendant 5 ans iyo nde bilan na honesa waifanya en tant que gouverneur kutsina mjuma yabo Léona mnajiri joka uelewa wakati kao tu étais la première personne wa dénonce ya Zali Harmawidi ya ufanya au plus de 40 millions de dollars. Est-ce qu'il a dit eleoje hoka kama mwanamshe mwanza ufahari mwanamshe uvalorize ze haki zake. Est-ce que c'était le moment yokaya u dénoncer mru ya huida uruditse na ukubali yende ya unome haruma posto ikau babiri widi tu n'étais pas élu wewe mwinyi harimwe roho yaho ngozi joka kujavote wano wa Komori shababiri magendo. Pourquoi tu acceptes ça? Ukubali zabarindi unemewa haruma posto ikau wa Komori kwa jauchugua abonge unisauka wewe kutina vision politique wala kutina ide ikaungwa nzozi éclaircisse kutina revendication ikaungwa nzozi défendre juste uniquement intérêt perso. Kaleo unomewa gouverneur, tu avais un salaire de 4000 euros. Maoudou ngwendo à la retraite ngawena salaire yabo ya 2000 euros par mois. Hata
o wakati ujo hufaba mnyezi siti mungu njahombe ya ufe be kongo bakiabu mahajana ngo joli wa 2000 euros par mois. Ama mtikaye neto mainyo ya kama uduva juja dawla haki zengo zinu pia ngazijotwaliwa ni izo ngazijobungu ngazijolalusiwa pisko kartu wona wakati kawo leo faurata ujua kakuja vote wana wa Komori hukaya hapo pendant 5 ans hukauliwa ne dawla aweni shahara hiyo rangu hukaya gouverneur vatsina ndia za haki abo tu dois rembourser tous ces biens au peuple comorien et tu n'es pas la seule puisque ngarjua ukakamjavotewa shaba hibwa uchaguzi mnikiwa. Donc abo leo sisi nga sinadeni hoso ni mwanyu ikao maudu ngeladimo mwiramburse shami mi leo nga msintindiyo banu bazima dokai mwanamshe mkomori ngeladimo yastahilwa yani kiwa ye plasi ya ukabanu rituchi hansi ya ukaya vanu mpaka mrummendo ya kerais wa dawla mrumshejo karais wa dawla hokale unga sina wanawashe wafanyao hazi za tekniki za uheya poto za utimba magama za ubalia magari izo ze hazi hizo ngari zifanyao si wandu waume wajao si wandu waume ngasima directeur e mwanamshenge directrice wanashi wa Komori ngabo wanashi kaungwa wa umamudiru jimla haruma mashirika leo mwanamshengu joka waziri sawa na mwanamme juste yokai kota inu ke japaro respectewa na mnambie zezi za jabanu kar japaro kana mawaziri wanawashe au plus de 2 leo ngari kao na maministre nshirini rijihunduka mwanamshe Komori ngu represente 0,1% harme gouvernement puisque ils sont 2 ou bien ngu komzima iyo alamanziro raladhimu ikele uri waneniyo minu humda nyi wanruwashe ikaule umka karibu neye zinu ikaula adhimu mkombate zendongo hizo zirespektewa karma guvernoma ibali yao posto ministeriel inshirini koma sasfeke leo mwanamshe mzima de co-ministre abo kabati egalite leo ngari wana wa l'assemblée pas au plus de 2 députés au maximum 3 et abo leo zeyezizinu mwazishangiria mrujawe bwe bibi faurata ezila haki zahe mwana mshehu zida indaba ya uhundu hindi ko toujours ngawe en arrière ile yezi womete en arrière kwa tina considération ya hanyu na abukale uhundu bahati uka gouverneur ikaula dimu baliye flambo ya uwanilia zila haki zahe mwana mshe Mkomori yastahilo zistahikiwa kinyume kusaidia wala wazifisidishao uke mwanamshi yatinikiwa valeur. Donc aboleo gamsikitio bibi faurata ya ukakuti mwengoni mwandu wabalia ufahari wahe mwanamshi Mkomori juma zetabu ikawe mwanamshi Mkomori nguzi subise depuis 75 plus particulièrement harima ye période ya Asmani Azali puisque mwanamshi Mkomori ngu subise humiliation ngu subise mépris leo kamtuzi defende kamtuzi wania engekwezi watukufu iyo lobile ikawo faurata leo hayionesa tionesa banuka umandoni langu ile protokoli yahe kwa jaka bien organisé msajaja ile commission de communication kwa jafanya hazi ya ushinda ya maîtrise ile point de presse ya kahifanya kajaka na argument convaincante yoshinda convaincre maraia ya wonese ya ukaleo bona ka gouverneur je fais telle chose mais il n'a rien dit et manatsuhamba
ndabo yakangu juo kakajafanya yebilahe ndabo yakana mshahara yalona biro yalona gari lilona ndumari livuzi yao 1 point barre shema hamitsanu ya bibi Faurata kaje hanti heritage kaje hanti mba alama en tant que femme comorienne ya unraba hati ya yani kiwa magistrature ya ho gouverneur wa heshesi wa Shangazija kinyume hafanyiliwa humiliation vatinoka yafikirie mwanamshe mkomori zetambu ikao ndo ya subiseo ranguye mahayinu ntipia harimaze yezi zijao enge hiyo ndiyo nakaanza ni dekortike juma ye point de presse ya bibi Faurata usiku leo. Mada ya bili inu ngamanzo nimwambie Fakim Radabi ikao wai raisi waikundi shambao RDDC shemili ya lejan vila Asmanazali Fakim Radabi hakabanu harmazere zozinu hajibuwa hajikaza mabiho ya ukaharitinia maenfiltre harimwa ze group za hatu ukayezia haungo na maenfiltre shaleo Mwenyezi Mungu hamjibu haukale unga msubuti nimwambie Fakim Radabi nimwambie ukaya kamtsina mfanyao harima ze group za hanyu rituzi jua a l'heure uwana mipango uwana message mwambi wao pia ngarijua wao bofaki ane preuve ye message ya juzi ya hemwa na nyuho abasi ila rihundu kablia Badruddin ya Jazamba wandu watimizi watanu waparise message la Fakim Radabi wakauri transmete yayo abole unga manzono hambiyo kasisi sinerilo na maenfiltre wo wanyi juyu na abu kamna ushange system kamna ubunguza wandu harimaze platforma za hanyu kabati mjo hamba rtojo zijua Bofaki abu kale uka ujikaza banu uka nganyina maenfiltre sinderlo na maenfiltre hosoni mwanyu haukajuzi tishia hukauzamba harima intervention yaho ne mwanashe wangu Shamsuddin Tamu omnyanye kao huwamba yabo watukana raisonnement watukana linyi politiki uidefendeo shango tsorenga jimbo wambe Bofaki ani ngamsikitiho Bofaki haukekia sulio kutushindo rambuwa ze kweli wana la shetani shakinyume hubaki harimwa msajaja wa nrabo mwambi wao nrabo mwambe mtsona mbafali kia siyasa toka uyonzi ekati ndo detruize yensi ngojoka unambia jile Bofaki Fakim Radabi juzi wende harima wizi wa election yebila watire hindi kwa hata kuja subuti ufanye bila Bofakihi ya uonese realite ya uka ulawi zindo wajiri kuja subuti kuja hundre maswa ya usubuti urongowe Fakim Radabi nemano tso hundre maswa ya urongowa ndabo ya kamu isandrabo haukamwa bandrabo hata kamja hundra faida abole utika hanzanu mwambie Fakim Radabi ukasisi nga sina maenfiltre harmwanyi kamtsina mjoha mbertojo zijua Bofaki kamtsina mjoha mbertojo zijua kamjaka ujua kaizaba sizila ngarjuka au courant nasiri zijua nana buma change ye grupu mwabunguza wandu rijua kamchange system mbunguza wandu
hato wandu madutewo ukando watu waze nugo izongari wajuwao msamzamba harumwe grupu ya nyumeni ya hanyu rijuwa kanga nganyina wandu wa ili maduteo nga mduteo mwanamme na mwanamshe no wandu tsinda wao bofaki o wandu tsinda wao mwanamshe mumduteo tsindaye mwanamme mumduteo tsindaye kamna ushinda ujua kaubanu ramremani rimremeni kabati mjo hamba rtojozi jua bofaki. Ça je te lance un défi. Enge tikahanza ni honese ya ukabanu sisi ngarijua we namna rendawe beina hatunanyi kamtsina mjo hamba kamtsina mjo twalia rtojozi jua bofaki ukera di bofaki mdadabi ya ukahumilia yezi ya kifujari amanzo nabi amanzo ujebanu bati uta deba public rijer fanye deba public fakim radabi toujours kuja paro kubali ema na uto kubali hinri zori yao hinri ndabo jua ukakutsi a mesure ya ushinda u debate publiquement wotona argument wotona bila ya hui defende shakawe mwanamme kubali ujer debate public haina sheni ujo hitsaha ngamitiari bofakim radabi yokanga mula seo defi kuna hunda argument kuna ushinda unifanyie bilan ya hezinu rangu 2016 jusqu'alors ekati ndongo ombi zirendo uneyezi Asma Nazali abo tijo tsaha kinaume ukubali rijerifanye deba politique puisque kamimi ngasibanu sisi ngarjo critique politiquement ngarjo gombeana kisiasa bekwa leo ngari menase wao ya ukangari jori deziwa ngarjo jarambiwa za felimbi za hatu izo kazi turi shangaza riwanika wohuria wajiwarideye ngasina mahamfukare ya kamili ntuwa na hidwa shapeu na tuleziwa banu ntuwa na felimbi na tukaziwa zobanu sina ushangaya eni wanzo ya jeadeye na jeadeye shaya tilinde ukaya nga mjo mjibu owandu wao watilinde ukanga mjo wajibu uo njohu mjibu uo belu uo msaidie uo Nurul Fatihu uo Asma Nazali waundunlo na majawabu ya uwajibu jumaze swara fambi no mwendo mui wafanyao harumwensi ya hatu shale umru jojade ujojandeze mdadzango mbaba hangu qu'est-ce que j'ai comme réponse à lui donner ngamu mjibu ni mwambie ngamu mniko ezidwa pia ngani waniko ezidwa pia waje wandeye mimlevi mimfiraji mimrumshe mimwidzi midaba abo timnikanizidwa hizo mje mzambe maudu kazina utsongeza nreje idingono jumwembwe na hangu haukati deziwa mahamfukari ya kamili ba ngamono wanama enamna wadezi wao ngamwishie zile wazi wao mwanama Faharidini mwanama parufu hasonti pia nokeja tsongeza ukabu bomde yao ngari jure jeidingoni ikekaramba zifikira za hatu hoka minsuwana nazidwa ngamina mbwa nani wanao na wandu wende sawo yensi ya hatu nani wandu wajuru huo abu wao ndauni wano nao shatinde jojabanu ya deye tina ujibu hidwa ntuwana mriade ziwa banu rani mwana Abdallah Abdu Hassan katina mo dobejo koni shangaza yoka maudu gamjo janude gamjo janabeze sifambiza hao ihoti ndi honli yo mine lala gamjo siuha kaudeya kamleya gamjo siuha tina ureje idingoni samba mimwidzi mimfiraji mimrumshe mimlevi timnikanezi lo hizo mje mzambe maudu
kazina utsongeza nreje idingoni. Emana leo ni jibu Fakim Radabi sepisko harongo wa kisiasa. Gamjo mjibu kisiasa. Limana leo najibu Bibi Faurata harongo wa kisiasa. Jane mana najibu Nur al-Fatihu na Samra warongo wa kisiasa. Gamjo wajibu. Sina paronji ya harma vi prive personnel ya mwanadamu. Sina paronji ya harma ziungo za mwanadamu. Amjonjia mwanadamu hazila responsabilite kaungenizo harma daula. Yazendi sao na hii yapuwa uyansisheo ngamjo jibu ngamjo kritike ntina wakatenga uzima kabati ujo shinda ziyele juwal tiwale kabati mrujo amba zido abanu zijo tsongeza ni reje idingoni juma zembo ananlonizo engetika hanza ni wambiye mwanama Fakim Radabi ukerabi bahu isankalizi kutina za hwamba haukaya rutinia mapitikili harimu mkonsi wa hanyu pia kamtsina mjo panga kamtsina mjo hamba rtojo zijua ezaba si za juzi kamjaka uamini kanga rjozi jua nana wekango wanzo nso publiquement bamjo rudini ukazize audio zinroaji ya hema hadisi kaunga muhadisiyo harimu ale bango la nyumeni kao mlibuwa mbunguzo wangu. Doku iyo emakaunu na kahanza njibu Fakim Radabi ni mwambie ka undu hasara piskongo waniyo yezi ya peu ikao kaichu konsidere kaichu nikamba konsiderasyon toka uyonsi eba nungo waniyo yezi uunde hindi nge ngamjoni swami ngari kazao yabo na ube hau ni insiste harmwe taarifa ya ukawandu wari wafanya uze taarifa ya urila hakangwa juari de rimnikani wakhuria haina wakati wantipia manzao mdeye mje mdeye mridezizo wa baba hatu nwazaza hatu doko mimi kawati mrujo paronishia ni deye mrujo bana mzaza hangu au bana mbaba hangu sheni mru wa dhamana wa kisiasa ujoja banu ya rambi yendrabu ngamjozi reponde vatino katinjie vi prive yae ramwana mshe ramwana mme ngamjo kritike kabatu ujo shindaniziye shangani mwambiyoni na hiyo ngamu mlabiyoni uksim billah hata kadondaru yeyezi yasuma nazali isange siya ubonti hewe mride zizo wa baba hatu nwazaza hatu wanu yeyezi yasuma nazali isange sa ubonti kamkana retenu. Assalamu alaikum wakati wa satena kamnyezi Mungu abenze marhaba menji hanyo tipia asante.